وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام زين الدين المالباري ثم إلى روح الوالد أحمد حمد الله ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم أموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wal maqalatu sabi'ah utawi iku maqalah kang kaping 7. An Dawud saking Sayyidina Dawud an-nabi yaiku nabine Allah Subhanahu wa taala alaihi salam, muga-muga iku tetep ing atase Nabi Dawud assalamu utawi keselamatan. Nikah riwayat dari Nabi Dawud alaihi salam. Qala Dawud sapa Nabi Dawud, uhiya fiz zaburi, uhiya den wahyuaken fiz zaburi, uhiya den wahyuaken fiz zaburi ing dalam kitab Zabur. Kitab Zabur nika kitaban Nabi Dawud. Ya si kitab Zabur iku kitabun kitab unzila kang den turunaken apa si kitab alaihi ing atase Nabi Dawud. Rupane wahyu haqqun 'alal 'aqil alla yashtaghila illa bi thalathin. Haqqun wajib, hak wajib wajib alaihi 'alal 'aqil wajib ing atase wong kang berakal. Sira orang sing berakal kula ben manjenengane orang sandi akal nggih, orang sandi akal ki ngapo kadang akal ta yang kuwi. Akal ada yang kui, bahkan ning akhir zaman neka akal cenderung erosak, bi ganja, bi narkoba, bi minuman keras. Padahal akal neka sih membedakan antara nama manusia bi hayawan. Akal neka bisa membedakan bainal haqqi wal batil. Tanpa akal maka manusia kela bakal tak ada ergen. Jadi akal, korang akal lebih ampun. Masih soki gelem bian soki keng tak pati ke jengkep akal alias semua gila. Kenapa soki cuma korang? Karena kene andi akal keng korang akal lah. Kuli bisa sampeyan ke sempurna akal lah keng kelakuan dengan orang korang akal. Ingat karena kene. Nah ini kedebun Nabi Dawud dalam kitab Zabur bahwa engkau oleh wahyu dari Allah Subhanahu. Hakun 'alal 'aqil, hakun wajib 'alal 'aqil ing atase wong kang berakal. Hakun iku wajib 'alal 'aqili wajib ing atase wong kang akal, ai wajibun tegese wajib alih ing atase aqil. Allah yastaghila utawi ento ora ketungkul, ora sibuk sapa si al aqil illa bi thalathin angin kelawan telu pira-pira perkara ai thalathu khisal. Wajib kang kuy orang seberakal ku lebih sambian nikah laki atau bebini tua atau bengoda cek sampai sibuk kecuali kelaban telok perkara. Artinya selain dari telok perkara nikah korangin kesibukan sambian. Selain telok perkara benih tak oleh sibuk, benih tak oleh alakoh, benih tak oleh nyari kesibukan, oleh sibuk king cek terlalu sibuk kelaban perkara kecuali kelaban telok perkara tengerin nih kan. Selain telok perkara neka korangin kesibukan sambian. Kecuali telok perkara neka pesibuk. Taklem sibuk, buk mesibuk lah, malah kau cari sibuk. Bahasan yang Jawa Tengah orang mau pada orang buk mesibuk je takutuk.
Bu masibuk, hajo berperlon padahal ada perlon nah. Ting penting dia lah pada. Bu masibuk ting penting. Pak napa penting dia? Bu masibuk pak napa sibuk? Sibuk kia. Kus bagus. Bagus kia akhirnya. Bak mau cuba, ya cuba lagi ya dibudi nama. Tadi walaupun tak sibuk soro bu masibuk. Lain telok ni kekurangin kesibukan. Kecuali telok perkara ni kecek sampai berkurang kesibukan. Nyari kesibukan telok perkara ni. Pertama, tazawwad tazawwadin nyatani sibuk kelawan golek sangu limaadin maring akhirat. Gon balik yakni akhirat. Pertama soro sibuk nyari sangu kang kui perjalanan ke akhir ai li akhiratihi tegesi maring akhirate si agil. Carane biada il a'mali kelawan nekani piro-piro amal as-salihati kang soleh kang bagus. Nyare sango mun ning dunya nyare sango bibese. Mun ke akhirat pesena sedekah aki. Sambian mun nyare sango ning dunya mapolong beres. Untuk akhirat nyari orang lapar, bantu orang selapar. Aneka sango kang kui akhirat. Niki termasuk hadir ngaji ngak niki termasuk sango ke akhirat. Amal sesoleh. Engki. Marga napa istiqomah. Kula kula lagi ni ati mak tambah ada ring ngaji rejan kula. Mun terus sakin mun haji ampu bu sekali cek kunangku. Kun 15 hari sekalian tak letak kober, ngocak tak kober, engkau sibuk engkau. Hari saya datang tak sibuk tak? Tak kober engkau. Engkau banyak kesibukan. Saya ngaji sibuk, masih gula sibuk. Mungkin hanya mau dia ada yang sibuk, ada yang tak sibuk pak. Pasti beda kesibukan mun tak berngobraki tolos, alas nak repot, tak kober sibuk macam-macam. Kesibukan ni kan nyari kesibukan kan kui sangu akhirat. Cok buambu nyari kesibukan ngak ni kesambian. Tazawwad limaat ingki beneka nyari sangu kan kui akhirat. Apa sangu akhirat? Ingki beneka amal saleh. Kisyair debu tazawwad lilladzi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Tazawwad asangu kakek kapi lilladzi la budda minhu kang kui sesuatu sepaste terjadi. Apa sih pasti terjadi? Fa innal mauta miqatul ibadi. Karena saungkuna mate ni ke tempat belina manusia ingki beneka kelaban cara mate. Miqatul ibadi betes manusia keun mate pak. Sesoki mate. Setandi. Tompas. Seratin segenteng mate. Seberot, sekeltop, setua, dibengkak. Ada yang tak mati ya. Mereka tazawwad lilladzi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi. Karena sangkuna mati ini adalah miqat, betas daripada manusia. Atardo antakuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Apakah kalian mau ridho rela menjadi teman seseorang yang mempunyai banyak daripada bekal banyak sangona wa anta bighairi zadi sementara aku lebih sampean tadi sango? Jauh-jauh akhirat. Orang entar ke Wali Songo senapa are? Seminggu. Dinalah pokok depak ke Wali Songo urusan ngakan temu budi ya ngak-ngakan kaki salah bola. Cek bonek, cek bondonek, kan entar ke Wali Songo tak ngibe sango. Cep kecepan pak. Mun kanjen orang banyak sango nak makan restoran. Rokon di Samsu. Sambian, bucangnya saya. Ngenom, semacam-macam enoman, yenom kapi. Kulit sampean melihat tadi PC, melas. Aneka kan Wali Songo. Tekian boleh orang wanggah haji. Senapa ada wanggah haji ni? Pak Bolo
Pak Polware ni kesangon kudu jengkep Pak. Saya cuduh mixagrip, sebu cuduh konimek, saya macam-macam obat bekapi, takut tak cuduh lain lah. Saya seneng kopi ngebe kopi, saya seneng karak ngebe karak, saya seneng kuacen ngebe kuacen, saya ngebe acan, betul amis Mekah je pokok. Amis piring Indonesia. Setujuan rokok ngebe rokok kun Pak Polware takut ketelatan ngebe sangu secukup Pak sambian mun depak ke Mekah pas keelangan PC ning Mekah nyari otangan tak kira nemu tak kira kanca tak kira ngotangi setretan ada odi ngocak pada odi tibi ngocak sepura pada butuh paling dekik kebijakan dari ketua rombongan, dari ketua kloter atau berombongan, ketua regu, urunan seikhlasah beki di sekailangan pesen aja dok lah. Sesereyalan, durialan pesen kantor 5.000-an, boleh berapa waduh di Mekah. Pas pakuan yang alam saya tak pernah alami ku lebih sampian Pak. Alam akhirat. Benih Pak Polware, benih Pak Polo tahun, benih Pak Ratos, benih Pak Ibu, seterusah. Pasibuk bik ni kemun terus kulit sampean kelopai mun terus ngocak tak koper sampai mulai beri dinding are lah ngocak iya tahu dia yang kok datang ngaji jo tak bakaton wa genjerna nginanginan jala tak datang angin meriang deki jono-jono tambah sepe jono-jono pak ngaji di mah mereka nak amal sesoleh ni kepenting asang perintah dalam Al-Quran sanggup nikah Allah Subhanahu wa taala dabu wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa fatazawwadu asang wa kapi wa tazawwadu asang wa ban kapi fa inna khairaz zadit taqwa saungkeun bagus asang takut dak Gusti Allah ayat ni ke sangkun kangge orang jamaah haji Pak. Orang so enggak haji sora asango takut ke pangeran cak asongo rokok jual boleh dikit di salarang lek kira degeng apa ibadah sih ayat nikah patoron bi Gusti Allah asbabun nuzul kanggo orang seibadah haji tak kalah penting orang ibadah haji nikah asango takut dak Gusti bunya orang selingkuh Mekah aja banyak Pak dak remah sampean orang ngecok nyopet ya dan Ka'bah nembuk apa karo apa boleh karo masjid belimbing Bansari apa Masjidil Haram maling je banyak sebab tak sanggup takut ke Gusti tepak atau wavrek lerekan beda secel mecel ya beda ya dan Ka'bah padahal sebab sanggup tak takut ke Gusti Allah, mulai sanggup takut ke pangeran. Jadi apa? Tapi mulai takut sanggup takut ke Gusti Allah. Jadi pejabat syukur takut ke Gusti Allah, jujur. Jadi apa syukur takut ke pangeran Pak? Cek kelas pejabat, kelas Allah. Tukang ngai sabar ni kenapa nyaman? Lulu, korupsi kok. Tula yentar metek lepelep ada apa akhirnya ngalak saya beda aing nak ada mun beda aing ya aing nah jadi beda aingan kada kan ku tukang ngelep je beda aing nah kelas sak ulu bae beda seni kan apa beda peliji nah Senin saya beri ni kul beda ngacerita reng li sangat sabar orang je lah sabar sara ngaji mulang anak bu lempu elangker tak laten boleh semaje tok yen tar kelangker oke ket bela jan oke ket bela dia tukang ulu ni dia ngajak keket. Dia tanya ke anak apa? Ya pola ada aingan dia. Ada peliji ni. Tak ya aing ni saben caca beri aingan kada. Kelas sasabe pengairan bengak ni ka apa boleh pejabat se PC gampang Pak. Mula tak takut ke Gusti Allah libasuhumut taqwa wasimahumul haya'u wa qasduhumur rahmani fil gauli wal fi'li Dabun al-Habib Abdul Haddad orang mula takut ke pangeran kebe kelampi takut ke Gusti Allah kebe kelampi bila tak kelampi kulit sambian dak pasar kelampian Jumatan kelampian ngaji juga kelampian king mun beten sa kelampian jalan Jumatan king aten tak kelampian takut ke Gusti Allah majuwat molena jalan di budi mulai
bener rumah keburu jual. Nyari sepeda apa? Nyari sandal saya mapan kenika. Kelambian mapan keng kelambin tak takut ke Gusti. Libasuhumut taqwa wa simahumul haya'u wa qasduhumur rahmani fil gauli wal fi'li. Todus ke Gusti Allah. Kehiasan bener cuma napa nyaman hiasan secara zahir tapi dalam hati kela todus dekat Allah Subhanahu wa taala. Pesibuk nyari sangungan nikah. Wajib kan orang yang berakal. Kuliah sampean nikah tahu dia terus dengan atas dunia. Mati ya sekecil aki pak. Bekal odi, bekal ngale dekat alam saya tak pernah alamin, alam kubur. Terus apa saya beda alam kubur nih kamu kuliah sampean tak nyari sangu dari mangken. Apa jangan kuaku lah, temu kuaku. Dunia nih kena beramal, akhirat kena neremah kejar na amal. Ad-dunya darul amal wala jaza fiha wal akhiratu darul jaza wala amala fiha. Dunia ni kenang na beramal king ada balasan. Sedangkan akhirat kenang nah nerima balasan king tak bisa beramal. Sambian mangken saling bantu membantu, saling tolong menolong. Ani kening dunia. Bantu fuqara masakin, bantu anak yatim, ngaji, solat berjamaah, maca salawat, maca manakib, tahlilan dan lain sebagainya, si amal si soleh. Aneka sanggup kuli sampian neka. Cering kuli sampian masuk berdeto bukan mau nyelengi. Celengan kuli sampian neka kau amal akhirat. Andi celengan banyak. Andi napanya mana rekening ning ngebang ada to buka yes terus. Sandi HP pulsa yes terus. Mare seket ngisi boleh 100, mare 100 ngisi boleh seket. Arah apa ke akhirat mak tobuk mak masa cukup sanguna. Tak takut tak cukup sampean. Arya sanggup mun cukup karena gue sampean banyak salah naga orang. Ketat petat sangun banyak utang banyak sinagi ya. Berkena oleh karena itu debuna Nabi Daud alaihissalam korangin kesibukan kecuali telok perkara kesibukan tingkat lagi lebih sibuk. Napa yang kisah pertama yang kita dinto nyare sango kangkui kalam akhirat. Nomor 2 wa mu'natin lima'ash wa mu'natin lan biaya lima'ashin kanggo urip kehidupan ai qiyamin tegese napa niku jumenengi bi amri kifayatihi kelawan perkarane perkara kecukupane si agil yakni ngiki kak dinto nyareh biaya kang kui odi ini juga ada perintah artinya tetap tak larang sampean alako pak karena kalau sampean odi ini kan atas dunia butuh dunia sampean bisa sodako ki kelebihan dunia. Sampai bisa bantu musola, bisa bantu masjid, madrasah kan kalau bantunya. Tetap kulit banci dengan perintah apa? Perintah nyarek biaya kan kui odi. Ma ibadah tok ben. Tak aku. Kau salah kok. Cukup ibadah. Terus anan ben ngakan apa? Pasrah ke pangeran. Ya kening busung lapar, Pak. Mu'natun wa mu'natin lima'ashin biaya odi ini kecukupan perlu untuk mencukupi supaya tak ngecok, supaya tak ngemis, supaya tak ngalak di noreng lain. Penuhin kebutuhan anan sampian ini termasuk mu'nah kewajiban biaya kang kuikul manci dengan si kewajiban daga keluarga ini wajib hukumah lebih dari kecukupan wes siapa tenas panas pokok beda seekakan nah abe sehatan di penyakit sedere cukup ibadah atur cok dia ngebang lah beda sekakan mun parlo 10 tahun lah cukup maki nyari ya boleh maki ting tak blunteng lah kerja banting tulang oneng kerja banting tulang sampean tolang eteng benteng deh ya untuk dunia kerja banting tulang untuk akhirat sampean ini kesederhana pak. Padahal akal le tahu cek bahwa dunia ini kehidupan selama-lamanya. Bekal ngale dekat alam akhirat kan di akal kimun hayawan. Cek saking hayawan neka oning dek kenyaman kematian pak.
Seandainya hayawan ni ka oning sebagaimana manusia ni ka oning cek mati ya. Kula sampean kan oning cek mati sebab andi akal. Maka niscaya kun manjenengan tak bakal ngakan daging-daging hayawan paneka kelaben nikmat. Kan hayawan bakal koros. Lau ta'lamul bahaimu minal mauti kama ya'lamu ibnu Adam, andai kata seandainya hayawan-hayawan ni ka ngaoningin dek mate sebagaimana manusia ni ka oning dek mate, lama akaltum saminan, maka yakti kulubun panjenengan lama akaltum minha saminan, maka kul panjenengan tak bakal ngakan hayawan ni ka kelaben sae tak ada daging ros-koros kapi kare tolang pakane nembi tak gelem ngakan pelempor yang beli ya sape pakanen mata ekakan tahu cek embi ota besape mo ne pakanen beli ya jaga lagi baga pasar tanda ngakan tak deng kok paten beli ya ros-koros pak lagu lebih sampe kan diakal ke gicek lempon boy tak lengkir pikiran ke akhirat. Silahkan alakoh untuk kebutuhan kehidupan, untuk memenuhi tanggung jawab ini kewajiban kelaban iki kak dinto kelaban alako sekira kaulun panjenengan apa sekira kaulun panjenengan terjaga daripada perbuatan-perbuatan se haram. Nah, sekarang mencukupi dengan keluarga ini kecukupan wajib kangkui orang se berakal. Terakhir wa talabi ladzatin lan golek perkara kang ladzat kang enak bihalalin kelawan perkara kang halal. Fa inna kasbal halali sak temeni kerja kang halal iku wajibun hukumi wajib. Terakhir mun sampeyan terus nyari kesibukan pesibuk kelaben nyari rezeki halal. Bodo banyak kang haram cek kelaku. Bodo nyaman nikmat kang haram cek akan. Daripada sampean nikmat keng tak halal bengok tak pate nikmat seperti yang halal apa boleh lezat nikmat nyaman halal kan pada terus tak terus nikmat lezat nyaman tetapi sehat etek larang sampean ngakan senyaman syukur halal nasi samin nyaman halal. Nasi mandi, oneng nasi mandi, tau oneng nasi mandi, nasi bubung, ngabubung, araop. Montaneng nasi mandi, nasi raop. Jagung etok. Dadar jagung. Apa boleh? Nasi jagung. Sate jagung. Merongkit tok telem bintak melo biram bener nek akan orang mulur sekali-kali saya nyaman keng sehalal tak larang sampean ngakan senikmat neka sate gule male semua teger deh lah reng Islam saya kita lak luyun pakai telak gagar reng Islam neka pakai telak sehat tah pemapan pesehat peteges pedempal reng Islam dia orang kafir olahraga reng Islam yo kapi ngakan merongkit tok apa tila gurceng rebung saya kakan cuk pereng kakan dai diremorem sekali-kali ladzat tapi sehalal wa talabi ladzatin halalin nyari perkara seladzat sehalal senyaman apa harus mewah kan enten pokok nikmat tak harus masakan Padang asparagus waduh asparagus ya kakak bulan tengah mirok wah kakak tak nyaman mari gula ngakan asparagus aja reken ngakan kanji jangan gula oleh karena dinto telok perkara nih kawan pesibu pertama nyari sango kangkui alam akhirat nomor 2 nyari sango kangkui kebutuhan odi selama odi cokope cek sampai ngalak di noreng cek sampai tamen taka oreng paham iki cek sampai ngalak dari noreng lah terakhir nyari kakanan senyaman dengan catatan sehalal sop aja badan nika kuat mulai kuat ibadah nemapan tak ngaji kakek nyelo cetak engkau darah tinggi le
Bagian pengajian boleh, tak ngaji ban ngeronyo kabeh kok. Dulu selinder mareng dia aja. Karena deeren semacam daging, semacam buah-buahan, ini juga vitamin Pak Kabe, yang juraki juga. Cuma tak kalah penting apa perlu nangakan nyaman diri supaya jabe sehat, mula sehat kan ku ibadah ka Gusti Allah. Mun laban sampean mun tak sehat mosok ngaji kan tak kira. Sampean sehat bisa ngaji. Sampean sehat bisa sholat berjamaah. Mereka badan sehat itu juga perlu deur sesae keng cuma kudu sehat halal. Tidak masih tak nyaman kor halal. Apa boleh nyaman halal. Nyaman tak nyaman kakak nanti kan leer ya Pak. Ya saya kita ngakelan deh. Gule sate kan setengah kelan lah. Dak babonnya pada akelo itu di situ. Mosok setengah kelan dengan akan haram. Setengah kelan dia tele ngalak di noreng kun setengah kelan berlona kan eber kan karogen kan to eber nih ndak tabu kan pada kenyang puhung telah obi lah kenyang mun karo pokok cukup kebengakan banyak sekakan saung guna apa setekan engkakan di kanto gedeng kita ada di apa nyaman roh ontong kenengkakan kok bika bunga gedeng kenengkakan derem sampean. Masya Allah. Oleh karena kadin to telok perkara ini kebasibu debuna Nabi Dawud dalam kitab Zabur dalam kitab napa setoronaki dekan Nabi Dawud alaihissalam pesibuk kelaban telok perkara iki kadin to ning kitab Zabur Nabi Dawud Nabi Dawud alaihissalam Nabi Dawud ini suaranya nyaman wah Nabi Dawud ini suaranya nyaman sampai besi ini bisa melnot bisa potong ngiding suara Nabi Daud saking dirinya mano sengaber ngiding suara Nabi Daud neka ambu ngiding lagi suara Nabi Daud angin sebentar neka mun ngiding suara Nabi Daud ngiding suara Nabi Daud angin sebentar neka bisa sepeh ada angin ada ombe ada apa mun ngiding suara Nabi Daud beseh pun bisa lemes walayinhu kama layanta di sauti Dawud dayatu wa najah ya Allah pelemesaki suara kula sebagaimana panjenengan ngelemesaki deke suara Nabi Dawud isokor nyaman suara namun suara tak nyaman masalah akhirnya mempatihakan Nabi Dawud dia pacet ger suara Nabi Dawud ini kayak beri mukjizat ini Allah Subhanahu wa taala dari nikmat suara Nabi Dawud sampai manok sea terbang sehingga perneka ambu ngedingaki suara Nabi Daud karena setiap nabi pasti nyaman suarana napa debu Allah Subhanahu wa taala tak ngotos nabi kecuali ma'a husni sautihi Gusti Allah tak pernah ngutos nabi Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti nyaman suarana. Suara Nabi Daud luar biasa. Apa boleh suara Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara Nabi ada nggak gembreng seret ya ada, Pak seger geler geber ya ada suara Nabi ini. Suara Nabi ini kepasti saya. Ma arsalan nabi illa ma'a husni sautihi. Gusti Allah tak pernah rasana dharma lupa gula. Gusti Allah tak ngotos situng nabi kecuali nabi kala sayotos pasti nyaman suarana. Mergo suara nyaman di benda. Selawatun nyaman, maca Quran nyaman, darusun nyaman. Mula tak nyaman suara jabi tabit macam ngemek. Sengi di ngakir soalnya lo tak nyaman lagu neman nyaman lagi tambah tak nyaman macam juru-jurujuran baiklah tak sagu lagu cek tambah tak nyaman ngorosak ke lagu suara nyaman ni ke rezeki gempang nyari pesero gempang nyaman suara nah tadi kiroat tadi solawat nyaman nah tak nyaman suara ni apa semua semua genteng pente suara tak nyaman muana coba waduh lah tambah ada benden sekali Nabi Daud ni kok genteng suara nyaman Pak
paham iki. Neta telok perkara ini kementerian dadi ilmu se manfaat. Termuka kul manjenengan ditambah rezeki se halal se barokah, paring kekuatan bisa ngelakonan ibadah kanggo sanggo ka alam akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wal maqalatu wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad. Ma ba'athallahu nabiyan illa ma'a husni sautihi. Ma ba'athallahu nabiyan illa ma'a husni sautihi. Gusti Allah tak ngutus situng nabi kecuali nyaman suarana. Jadi baca keistimewaan para nabi ini termasuk di antara nabi dening suara. Orang yang bisa tertarik ngiding suara nyaman nih kawan. Nah, mereka Allah Subhanahu wa taala tak ngutus situng nabi, ma ba'atsallahu nabiyan, Gusti Allah tak ngutus situng nabi kecuali pasti nyaman suarana. Nah, neka di antarana maziyah atau mukjizat dan kelebihan-kelebihan daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Hayya